General Sultan Makenga yongeye kubabaza perezida w'u Burundi Efrds Ndayishimiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turi mu kibaya cya Ruzizi indani muri teritwari ya Uvira, dushingiye ku makuru y'ingenzi amaze gusohoka muri iki gitondo. Birasa nkaho ikuzimu kwasamye kw'igisirikare cy'u Burundi, aba FDLR ndetse n'urubyiruko rw'ishaka riri ku butegetsi imbere mu gihugu cy'u Burundi. Birasa nkaho ari byo byabaye irimbukiro rikomeye cyane ry'imbaraga z'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwihangane babwire gato inkuru. Birasa nkaho u Burundi bwa perezida Efrds Ndayishimiye bwongeye kubabazwa cyane. Kubera iki igisirikare cy'u Burundi cyababajwe mbere n'aka kageni? Abambaye impuzangano zacyo harimo n'urwo rubyiruko rw'imbonerakure FDLR batezwe umutego bakagwa muri ambushi y'aba MA23. Turindane mu kibaya cya Ruzizi, turi muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu Amajyepfo. Ikaze. Uwamaye amakuru yagize ati hagati y'isa 5 z'ijoro ndetse n'isa 9 z'urukerera igisirikare cy'u Burundi cyatakaje abantu bagera kuri 49 biganjemo abari mu gisirikare cy'u Burundi. Urubyiruko rw'imbonerakure kimwe na FDLR baguye muri ambushi yakozwe n'abakomando ba General Sultan Makenga bari bamaze kumonya muvoma idasanzwe yari gukorwa n'ingabo z'u Burundi. Amakuru y'ingenzi yabanje kungeraho yagiraga ati ibyo kubahiriza amasezerano kwa M23 yuko igomba gusubira mu bice yahozemo mbere yuko amasezerano ya Washington ashirwaho umukono. Birasa nkaho ari byo byakuruye igisirikare cy'u Burundi n'abambari bacyo kuba bava hejuru mu misozi bakanyura indani mu kibaya cya Ruzizi berekeza imbere mu gihugu cy'u Burundi, aho bagomba guhingukira mu Kibitoki. Ibi ngibi byakunze kubera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano yari yasinywe mbere iduha muri Qatar mbere yuko aya Washington ashirwaho umukono, hasabaga ko hagomba kubaho buffer zone security zone itarangwamo n'umusirikare uwo ari we wese, mbese kuva mu gace ka Ruvungi bagasubira mu birometero 30, bivuze ko ari ukujya hafi ya Runingu werekeza Kabunambo. Amwe mu makuru y'ingenzi rero avuga ko muri zo muvoma zakorwaga kuva mu minsi 4 itambutse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko nabo basohoka muri za Rufunzo bari bamaze kwinjiramo basatira Kamanyora hafi y'ibice biyegereye aho bakomando ba General Sultan Makenga bakambitse abasirikare b'u Burundi mu rwego rwo kwanga gutinda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi leta majoro yarasabye ko hari abasirikare bagomba gusubira imbere mu gihugu cy'u Burundi kubera ko bivugwa ko inkuba uko zikubita mu shamba ry'ikibira ariko izi nkuba zihitana ubuzima bw'abasirikare benshi b'u Burundi. Biravugwa ko perezida Efrds Ndayishimiye yaba yaratangiye gusaba General Prime Niyongabo bosi w'igisirikare cy'u Burundi kuba agarura abasirikare b'u Burundi bakava hejuru mu misozi ndetse no mu bindi bice bikikije Prenda Ruzizi bakaza gutanga umusada mu shamba ry'ikibira aho inkuba zikomeje gukubita AFC M23. Rero kuva mu masaha y'isa 5 n'ijoro kugeza amasaha y'Icyakenda yari kugundagurana bikomeye n'abasirikare b'u Burundi FDLR ndetse n'izo mbonerakure, ndavuga urubyiruko rw'abari ku butegetsi ishaka rya CNDD FDD. Amakuru y'ingenzi agira ati hagati ya Ruvungi na Sange n'ibindi bice bihakikije M23 yari imaze igihe ihatkontorora yakoze ibitendo mu masaha y'ijoro. Yari yamaze kumenya amakuru yuko ingabo z'u Burundi zigomba kuza kwambuka ikibaya mu mugezi wa Ruzizi zinjira indani imbere mu gihugu cy'u Burundi, ariko kubera ko hari hamaze kumenyekana amakuru ko harimo FDLR kandi FDLR ikaba umwanzi weruye wa M23 bagiye kubatega ambush. Uwamaye amakuru yagize ati twamenye buri kimwe cyose uko bari gukora imirongo 3, umurongo ugomba kujya mu gice cy'amajyepfo, umurongo ugomba kujyamo hagati n'umurongo ushobora kuza udusatira ku buryo bashobora gukavaringana. Umurongo wo hagati akaba ari wo abasirikare bashobora kwikorera intwaro ziremereye cyane kugira ngo tube twazinyuzwaho mu buryo bwa bucece. Ibyo byose twari twamaze kubimenya mu minsi isize mbere yuko dusohoka muri iki kibaya cya Ruzizi. Twari twarashizemo indake zitandukanye ku buryo camouflage yacu yatworoheraga, nubwo abari imbere mu gihugu cy'u Burundi bakomezaga kugenzura bakatubura. Twabaga turi mu ndage zashizweho mu gihe gitandukanye mu kibaya cya Ruzizi. Rero izi ndage abasore bacu barenga gato 40 n'abandi
nibo bazigiyemo ku mirongo ku birometero byinshi batega ambushi umwanzi kuva mu masaha y'saa sita nibwo twatangiye kubona ko yatangiye kwinjira ku mirongo yacu. Itegeko ryari rimwe gukoresha imbunda iri sayirensa ku mirongo bari barimo banyuramo, nuko bakagenda bakurwa mu nzira. Bivugwa ko iyi ambushi yatumye igisirikare cy'u Burundi kirushaho gucika intege. Hambutse abasirikare bari hagati ya 300 ndetse na 700, ariko hateganwaga ko bashobora kwambuka abasirikare b'u Burundi b'imbonera kure na FDLR zirenga gato 2000. Amakuru y'ingenzi avuga ko AFC M23 yahitanye ubuzima bw'abasirikare 49 ndetse n'abandi benshi barakomereka cyane. Bivugwa ko kuva isaa 9 igisirikare cy'u Burundi nacyo cyabaye nk'igishaka kugira ngo gisubire inyuma, ariko n'abari bageze ku mugezi wa Ruzizi base nk'abongera kugaruka indani mu kibaya kugira ngo hakorwe isuku yuko guhiga M23, ariko kubera ko ari indake kandi baraheba. Amakuru y'ingenzi avuga ko ni mu bitendo mu gihe byakomeza biraza gukomeza kuzamura igihombo ku gisirikare cy'u Burundi. Umwe mu bakomeye imbere mu gisirikare cy'u Burundi wanatumye bwa mbere aya makuru amenyekana yagize ati: Koloneli Jean Baptiste yishwe yaguye mu bice ubwo twageragezaga kwimura ingabo zacu ziva mu birindiro bya zari zirimo hejuru mu misozi ikikije ikibaya cya Ruzizi, umanuka ukinjiramo ngo usubire imbere mu gihugu cyacu. Ntago tuzi mu by'ukuri ngo byagenze gutya, kuko abasirikare bacu bari barimo gushira imbibi hagati yacu n'abandi. Uko kugenzura nyuma nkuko byari mu masaha nijoro, twabonye ko hari abasirikare bacu bapfuye kandi ko bari kuraswa mu buryo butandukanye nuko twari tubimenyereye cyane. Twatekereje ko ari ba mudahusha, ariko ntago ari ba mudahusha bigendanye nuko uko baraswaga nuko bituraga hasi byasaga nkaho ari ibintu byateguwe kandi bisa nkaho ari icyerekezo twari twamaze kugwa mu mutego. Aya makuru nyimara kuyumva niyo yahise atuma amenya nibi byose AFC M23 yari iri gukoresha indani yagiye icukura mu bihe bitandukanye, kuko hari n'amakuru avuga ko ishobora kuba ari indake imwe yinjirira munsi y'ubutaka bakagenda kurinda bagera indani muri iki kibaya, nk'uko ubusesenguzi n'abakurikiranira hafi bakomeje kubivuga. Ibi biri kuba mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gushaka uburyo bwo gusubira inyuma, nyuma y'uko abakoloneli batandukanye mu gisirikare cy'inyeshyamba za M23, abo muri Efrds, abo muri MONUSCO, abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo nk'abahuza bari gukora uburyo bw'ubugenzuzi kugira ngo harebwe uburyo bwo kubahiriza amasezerano yashirweho umukono iduha muri Qatar. Imbere yari yashizweho umukono yo Washington DC. Amakuru y'ingenzi avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigomba gufungira hanze ya Sange, naho M23 igakomeza gufungira hano Gatogota Kamanyora, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugera hanze abivuga ku buryo hagomba kujya mu zone security, izone itarangwamo n'umusirikare. Ahangaha nabibwiye umwe mu basesenguzi ndamubwira ati ndashaka kugira ngo unsobanurire, ese aba bagenzuzi bo kubaha kw'amasezerano kuba barimo barareba ko FRDC yaruciye ikarumira idashaka gusubira inyuma bishatse kuvuga iki? Arambwira ati mu gihe FRDC itasubira inyuma kandi abagenzuzi bose bakabyemeza gutyo ko ariko biri, birashoboka ko yaba ari umwanya mwiza wo kwemerera noneho M23 gushira menase yanyu kure kandi ku bushake bikazubahwa mu masezerano. Ati ahubwo FRDC nimba idashaka gutakaza ibindi bice kandi mu buryo bushobora kuzumvikanwa mu biganiro bigamije amahoro byaduha, nuko FRDC igomba gusubira inyuma kugira ngo hatazabaho ukuba bongera kwisubiza muri Uvira. Ati impamvu nyamukuru M23 yagiye ariko igasa nk'igabanya ibihe imbaraga zabo makopora ya kabiri, nuko yabaraga ibirometero igasanga izagarukira za Sange, kandi ugeze Sange uvuye muri Uvira waba ufite igice gito cya Penda Ruzizi, ariko kuva Sange uza Kamanyora ni ikibaya hafi ya cyose cyaba kiri mu biganza byawe. AFC M23 rero yakuye n'urukuta rw'amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Gisekedi bagaragaza ko ukubaha amasezerano atari gusubira muri Sange, ahubwo ari gusubira mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira, kandi rwose ari ibice bahozemo mbere y'uko amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashirwaho umukono. None si igisirikare cy'u Burundi
ko kiri gushaka kugabanya abasirikare bacyo imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kubera iki Omaye makuru yagize ati ntago nakubwira buri kimwe cyose, ariko Benda Ruzizi yabaye ikwizimu kwasamye kuri twebwe, ukongeraho ikwizimu kuri kuba igihe kinini. Twavuga ko iki cyumweru inkuba zikomeza gukubita ishamba ry'ikibira kandi abasirikare bacu bari gutakaza ubuzima ari benshi. Ibitaro byinshi byatangiye kuzuramo indembe zirimo ziravanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu shamba ry'ikibira. Ntabwo tuzi ikiri kubera mu kibira. Umwe bakurikiranira hafi yavuze ko ikibira gishobora kuba ari izo nzozi mbi za perezida w'Uburundi Efrds Ndayishimiye, ariko kandi gato reka mbinjize muri teritwari ya Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Urusaku rw'ibiturika rwiganjemo za drone rurushaho kwiyongera. Ibi bibaye nyuma y'uko bivuzwe ko Efrds nayo iri gushaka kwa divansingana na M23, ariko M23 yo birashoboka ko idashaka kwa divansingana gusa nko gushorera abari muri kwandisiyo ya Efrds, ahubwo bigaragara ko M23 ishaka kubakurura ngo basohoke mu mashamba ibahitanire hanze y'amashamba. Ushingiye ku yari makuru y'ingenzi amaze kugera hanze, ariko mwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira ngo tubane 5 kuri 5 ngubwira asante sana.